Voini April ni som sang ni som ni pakhat inrin ni ania. Mizo official channel clear tu le ngai thatu te chibai vek ule. Kan khovel hun ton mek chu aduam lo chho mek zela. Barmalama kan unaw te mang ang takle som takahunan man mek lain. COVID-19 tripuileng tho ni na chuan minrun le tran meka. Chuti rual chuan kan channel min ngai hlut saktu te COVID-19 laka in him theina na. Lo film khura lo in enkol thaturin kan nge na cheu. Tunlai chu Myanmar News lama kan in sorbing na sa hlemaya. Tun chu maero Myanmar News mai ba ka international news lem kanon ta lang tel do nani. Barma si pai ho aya misual zok chu. Lo thailo nai na urthlu ka wanga. Chawrual lo si pai rual sual tu nam si pai te man tu ral thum chu. April ni riat sang ni som ni pakhat ni nga niya. Myanmar si pai nun rong ho ten. Tidi male kalemiau mel riata an lo man saka. Thupuang tu te soidanin. Heng ral thuam lo lu tu te hi. Sekhan khua. Ngun bual thanga chuan si pai suak sual hawa lo khril wanga ni an rin thu le. Ngun bual thanga hi atan bo zui tak thu kan lo shria. Ngun bual thanga hi si pai nun rong ho tran pui tu le an tan en thatu lo ni takzet chuan. Barma si pai ho aya asual nei athuk zok le ngayang ti an soyani. Si pai nun rong lal na nuaya ramin ma ason theilawa. Community sa nuluan tummek ti kan shria. Sarkar building te. Market building te le mimal inan ti chia. Mitam tak nun na lain an liama. Mishing nun zader na po an nay hauk lawani. Minun rong. Min online na lamtrang du le mani mi le sat hek du mishing ril ru chelu tuk pu chu. Achung tani po za thla ka. Akhua tani po za thla ka. Achipui ni po kaini chuan kan du lo tiin. Mithen khatin rim chuan thuan chak chuak hialani. Tahan lam si pai tlangaw. Tahan lama kan thian ten he na tanga kan thu don hi i han chiar chuak te ang. Tunlai tahan le achevel chu kan thlabarin kan mangang tlang hlea. Chuti lai kara thu thang dik lo deu te leng ve thin boka. Chuk chu ben thel an soyang mai kan tri shru mai ani hi. Thu po screen ten kan mi puidin mun khrerengin. Thu dik takti kan ria chien lo chu. Post lo turin kan in ngen mol mol ani. Chundar som pani nulama curfew ti thu thang ompo thu dik lo ania. April ni ko sang ni som ni pakhat tu ka. Sipai tlangaw kha. Chundar som pani nulama curfew ti lam manilawa. Ral thuam nei chuan sipai muna da tur ti mai ani zoke. Zandariat atanga zing lamda li thleng thokha alani reng ani. Ral thuam ko linom chuan rontung ro u ti le. In rontung lawa kan check chewa. Manin ni chuan. Kumthum chung lungin tan tirin niang ti thu tukin khan tlangawin awani. Tahan le ache vela mi puiten. Lalpa tharau thiang him chen chil na le ompuina. Thamuar na kanwa momo te lulen tiin. Thu thar min shil pa in trung trai pui turangen na kan dong ani. Barma si pai som nga thi ni report ani. William Village satanga. Marangkong le Mokong City kalpo na kong pui layli taka. Ni Zandariat Khan. KIA Army te chuan Barma si pai rual te khopui lampan turkal mek ho chu an ka pa. He in ka na hian Barma si pai lam hi. Som nga thi in. KIA lam hi liaman tam thu an ta lang ani. Chu mai ba ka nimin April ni ko ve khan. Kachin State thingklang khua. Marakong le Mokong Township hum chunga nimin jing khan. Barma si pai motor tlan lai chu. KIA Army ten an ka pu sakti hriat ani bok. Barma si pai lam hi thi an tam thu po an ta lang bok ani. Voin April ni som sang ni som ni pakhat atang hian. Barma chu an wifi an off sak vek thei to don ni in. Barma Associated Press chuan a soi. Wifi an off thei vek ani chuan. Myanmar mi puite internet an man thei don lo awangin. Chanchin hriat po ahar sa hle to don ni na langa. Mase news site sang oma wangin. News hriat thei chun zomzel ibei sei photang u. Aiya wadi times in achu adanin. Pakhu khomi puite chu nimin sipai te chet na rong takle rap thak takawangin. Manin lama po anom ngam to lova. Kein ram hnuai lam an panin an ral tlan ngal ti an soi. Bagoa in kana thlenga mi somruk pani an thi to a. Bagoa chengte an in chu asan ngal turati an ni.
bago ko pui chu nimin April ni kuat thleng khan online kap renga nimin ringo ta po khan mi som lai nun an chan thu an soya heti hian bago in kana hian awain mi somruk pani thi to in mi za chuang hliam tur an ombok thu an soi ani saruaka hnung khirin mi pakhat chu bike nen sipai nan hnuk lai mu nia mun then khata chuan mi in chunga ten lut bok van duai thlak takin kongzo hruai tu ber chu hek tu alo ni awangin thi le hliam an tampha ni an soya asul tak zet ani sipai ho chuan chol zai reng la rel lovin an lalna le thu nei na mi puite chunga an la keng ko zela mi thi po hria tur alom chorenga beidon san mai an la tum mel lo hle ani news strang in an talan danin nimin April ni ko chanulam ve khan 20 military vehicle chu ral thuam le sipai tenen bagoa puna suwa ta an luta bagoa cheng te chu no chuakin an chen na mun chu san ngal turin an ti ani bagoa cheng te hi sipai tenur luina wangin an du lo chung an chen an chu san ngai pha an fa te ne nan in thier chuaka khoilam nge pan tur ti hrelavin an himna tur zokin an kal chuak ta roi ani ti in khit thik media chuan an chu ani an laina tom hle mai an chen chu san tu te zinga a then chu no pang le tar te an ni a an khongai thak tak zet ani matupia civil mi le university zilai som ai tamman to ti thu don ani he chanchin hi April ni ria ta thil thleng ania ma se ni min lama news site in an chu chawangin karon ta lang tel don ani Chin State Matupi district a Burma sipai terrorist havin CDM hruai tu te civil mi le university zilai tenen ni sari atanga niriata mi so mai tlem lo an man to thu joining hung media talan ania heng an mi man zilai pali te hi April niria zinga manin anua zilai pathum le civil mi pali man le in an zawain mi som pakhat an man ta ni ti in matupi thalai hruai tu pakhat chuan media te a hrilani an man masak te ming chu nong taithat thimot john ata te ania anua an man te chu an ming hriat alani lawani tuna an man tak te hi min ong hlai nan dan lawa thu nei na alak chu du lawa CDM hruai tu lok te ania engtin nge an chungchang thu an rel zel don nungdama mu le theian niangem soi har sa hle ani heng an man te hi matupi police thana da ri ania kokran hruai tu te chuan chu awat turin an phut ani ma se tun thlengin an chu thu hriat alani lo heng CDM hruai tu mi som pakhatan man te hi an din muni hriat chian ani lova ui chau min ong hlai na thu nei na hnuaya an nuam sa don lo tak zetani tong trai pui an mamo hle mai barmaram buaina wanga kanzo na thak chikin fa te torna chungchang thua nimin April ni kwa sang ni somni pakhat zirtom ni khan than drinks le jingdai tui social media group tang rolin Churachandpur Manipura zai thiam thanem ngai insui khom mi eng moza ten musical roadshow in aid of helping the needy ti thupui mangin vebur an khona hemiden chena apoi safai an khon chu chu cheng singa sang ni zali laiania program manzo ani rualin jingdai tui group admin pupaung thien hen hilsia nena hlanani heta an poisa mu hi arem chang masabera CSO Myanmar khau so nena pek chu aniang hetianga kan mi le sa te torna torpuya tran ron la thin zai thiam te sound team te video cover tu te le mi pui thanem ngai zong te chunga pu Daniel ke gang te in lom thu soina anaya pathian in remati chuan hunrem chang dangpo hemi tran puina na tho hi chunzom zel tura ro man siam alani zelang lalpa ro pui ber ro se tran rual hi chakna ni ti in thu kan dong ani Manipur lam u naute an fakom tak zet ani tuntum chu mitam takin kan hriat lar CRPH tu tengen ni ti lota lang talokila CRPH kan hretheu tonga ma se UCPD hi hrelo tam tak kan lom ngeyang CRPH kan ti hian Myanmar rampum sarkar soina ni in UCPD hi CRPH nuaya organization pakhat huam chin nei ani rampum a huam lova
ma se zo na thak te chen na chin state kalemiao kalevali tamu thlengin a huam telveka nam si paile kan pasar thate zong zong te support tu tur berle anin nga na tur pa chan chang kan ti thayang KCA le Defense Force sang te atul le an mamo piang te petur ti la achiang jok ma mai ome chanchin lomom lam ve thung chin all media in atalan danin nimin April ni ko khan kalemiao taha ni pui si paitan huna tanga si payan man mi som paria zinga mi pasari chu chuati ran ni ti tang chuak zinga mi pakhat chuan a soya midang ero an chu a hun tur ala hriat lo ani tuna chuan hun engmati chung kan chu to lo US News le ram dang chanchin lam lo ta lang ve thungila US in China vo United States of America chuan Philippines thawang hawin China vawa US State Department thupuang tu net price chuan Philippines Armed Force longemo tho theina ma beina chu Pacific le South China Sea poni se US Philippines Mutual Defense Treaty noya kan thutiam te angin kan beile tang tin nilai ni khan asoi net price in hetiang thila soi chan hi Mars ni saria China longzan hi velai which Sunreef bula muan ni wangani Philippines Exclusive Economic Zone EEZ le Palawan Island tanga kilometer zathum som ni lekala which Sunreef chevela hian Mars thanhulama hian China long mu tura nual maya Philippines lam hian Beijing hena hian EEZ bula anlong te chu la chuak turin an ngen to nge ani ma se China lam chuan sangamana long bak ani lo ti soin an la chuak du lo ani Joe Biden administration US in Palestinian tranpuina dollar maktadoi zani somthum panga apele to don US President Joe Biden a kai hroi sarkar chuan Donald Trump a hun laya Palestinian tranpuina pek thrin ati top tak US dollar maktadoi zani somthum panga chu an pek le to don thu an soya poisa an pek tur mun thum ma thena mun ni hi United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees UNRWA nena pek aniyang UNRWA hian kumsani som pariata US in US dollar maktadoi zathum som ruka pek tur a hlo nuwa khan sumlama harsan na satak an tok zuita ani US Secretary of State Anthony Blinken chuan US ruwa manna chuan dollar maktadoi som sari panga chu economic le maso na na tho na ta na ruwa manani ti soin hei hi West Bank le Gaza tan bi kani dona US Agency for International Development USAID kaltlangin remna le muana theina tan dollar maktadoi som chu pek an ni don baka UNRWA nena dollar maktadoi za somnga pek an ni don ti asoibok thama salam khan USCN West Bank le Gaza a tur nei lo tele COVID-19 awanga har sana tok te tan dollar maktadoi som panga apek don thu lo puang to bokani UNRWA Commissioner General Philip Lazzarini chuan US nena anthok dun le tu chu alom hle ti soin Middle East ral tlan te chom dol na konga kan thok dun le tur hi thulomom takani ati World Breaking News Queen Elizabeth II pasal Prince Philip athi community posa siam thuma ila chanchin kim changjok kanon ta lang donani Associated Press in atalan danin kumpinu lalnu Queen Elizabeth II pasal Prince Philip Duke of Edinburgh chu Associated Press in atalan danin kumpinu lalnu Queen Elizabeth II pasal Prince Philip Duke of Edinburgh chu nimin April ni kwa sa ni somni pakat khan aboralti Buckingham Palace suan apuang ani Buckingham Palace official thu chuin talan danin Prince Philip hi kumsom ko pakua upa ani Prince Philip hi kumin kumbulam khan hospitala thakhat chuanga omnuin Mars ni som paruk khan chuakin Windsor Castle lama enkol zuania Philip hi Duke of Edinburgh ti avu ani boka Queen Elizabeth nen hian kumsang ka zakwa somli pasaria in nain British chanchina Queen Elizabeth II hi
lal thu thleng lu reiber ani Prince Philip hi Greek lal chung ko zingami ni in Greek thliarkar pakhat Corfu Greek island of Corfu a kumsang khazako somnia apianga infiam ngaina takania fa pali le tu pariatanaya tu chuan pakua anei bok ole khati zong kha tun hunata na barma chanchin thar kan puan theile khovel chanchin thar sang kan ram puan chua theite chu ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong te in zawaya chunga kan loma kan channel la subscribe lo ten min lo subscribe pa min lo share sakve zel turin kan ngen cheu ani hunrem chang ma sabera chanchin thar dang den kanon le thuayang